ngapain sih malam-malam? Kak Mali tahu. Bu Mali aja nggak ngomelin sih. Ini orang dibilangin. Emang kenapa? Kata orang tua dulu, kalau siul malam-malam itu sama aja kita manggil setan. Ya elah Ica ini kan udah zaman 2020, masa percaya kayak gituan sih? Aduh. Ini anak susah dibilangin ngeyel. Udah, aku mau tidur dulu. Yaudah sono pulang. Takut sama setan, takut tuh sama bang keliling. Gua aja kalau ada bang keliling kabur. Gue mau tanggung jawab ya kalau lu disamperin. Udah, gue mau tidur. Kok mati? Mati lampu apa? Ya, mati. Lu ngapain di sini? Nggak, gue juga mati lampu, makanya gue kesini.